Umugoroba mwiza kuri mwebwe mwese nshuti bakunzi ba ishyizeho TV, ndizera ko amahoro y'Imana ari kumwe namwe. Hagati aho twibuke twiyubaka, reka amakuru yacu tuyahere mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo. Hari inkuru ivuga ko amakuru atangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye avuga ko ibiganiro byo gushakamo mu burasirazuba bwa Kongo hagati ya leta ya Kinshasa n'umutwe wa AFC 23 bigiye kongera gusubukura bikazabera Burayi ku nshuro ya mbere. Biravugwa ko ibiganiro bitegurwa na Qatar kuri iyi nshuro bigiye kubera mu Busuwisi, bikazatangira ku itariki ya 13 ubwo ni kuwa mbere Mata kugeza kuwa gatanu mu cyumweru gitaha, nkuko byatangajwe na radio mpuzamahanga y'Abafaransa. Ibiganiro biravugwa mu gihe kuri uyu wa gatatu ushize umuvugizi w'umutwe wa AFC 23 yatangaje ko indege ya drone y'ingabo za leta yateye agace gatuwe cyane muri Nyabiyombo muri teritwari ya Masisi iminsi mike mbere y'ibiganiro bishya mu nzira y'amahoro ya Doha. Ikinyamakuru African Intelligence ivuga ko ibiganiro hagati ya M23 na Kinshasa bidashobora gukomeza idoha kubera intambara ibera mu burasirazuba bwa hagati. Kubw'ibyo bikaba bigiye gukomereza i Geneve mu Busuwisi. Ikigo Center of International Cooperation cya kaminuza ya New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nacyo cyemeje ko ibyo biganiro bizatangira mu cyumweru gitaha mu Busuwisi. Reka dukomereze ku nkuru ivuga ko guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru yashyizweho n'ihuriro rya AFC 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bahati Musanga Eresto yahinduye ubuyobozi bw'umujyi wa Goma. Tangazo ryo ku itariki ya 9 Mata 2026 rigaragaza ko Kisuba Ngabo Desire yagizwe meya wa Goma asimbuye Julien Katembo wagizwe umuyobozi wa teritwari ya Rubero. Kisuba yarasanzwe vice meya w'uyu mujyi. Shimiyimana Juvenal wari umuyobozi ushinzwe bukangurambaga no gushaka abarwanyi bashya muri AFC 23 yagizwe vice perezida w'umujyi wa Goma. Komite yahawe burugumesitiri wungirije Katembo Isevisia wari umuyobozi wa teritwari ya Rubero. Kwizera Rajabu Eri agirwa burugumesitiri wungirije wa komine Karisimbi. AFC 23 yafashe umujyi wa Goma tariki ya 27 Mutarama 2025 yashyize abayobozi bashya kugira ngo bayifashe kusubiza ku murongo mu rwego rw'umutekano, imibereho y'abaturage, banakurikirane imishinga yo kubaka ibikorwa remezo. Mu kiganiro Katembo yagiranye n'ibitangazamakuru yatangaje ko ubugoma itekanye kandi ko ibikorwa byose birimo n'ubucuruzi bigenda neza kurusha uko byahoze. Tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi hari inkuru ivuga ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC Ibuniya kuri wa gatatu tariki ya 8 Mata cyamaganye ibikorwa by'urubyiruko rwitambitse imodoka z'ingabo z'umuryango w'abibumbye UNESCO ruzitera amabuye ruzibuza kwinjira muri center ya Mambasi Ituri. Mwitangazo ryashyizwe ahagaragara ku wa gatatu Ibuniya, umuvugizi w'ingabo wa Ituri Laurent Jure Ngongo yavuze ko ibyo bikorwa ari imyitwarire yo kurwanya Repubulika idatanga umusaruro mu bikorwa by'amahoro, ahubwo ifasha imitwe yitwaje intwaro n'iterabwoba abaturage bo muri ako karere. FARDC yihanangirije abashishikarije ibyo bikorwa byo kuyobya abaturage ku nyungu zabo bwite. Yashimangiye kandi ko UNESCO ari umufatanyabikorwa wa guverinoma mu kugarura amahoro muri Turi kandi bahamagarira abaturage gufatanya n'ubutumwa bwa Loni. Reka amakuru yacu tuyakomeze kuri inkuru ivuga ko Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yagabanyije umubare w'imodoka zimuherekeza azigira 4 ndetse asaba abayobozi kugenda mu mabisi kurondoreza ibikomoka kuri peteroli. Ni icyemezo Perezida Suluhu yatangaje ku wa gatatu tariki ya 8 Mata 2026. Yasabye abandi bayobozi bakuru kugenda muri bisi imwe igihe bagiye muri gahunda z'akazi zitandukanye. Yakomeje avuga ko nawe yafashe icyemezo cyo kugabanya umubare w'imodoka zimuherekeza asigaza iz'abarinzi be, ya polisi ndetse n'ishobora gutanga ubufasha igihe arimo agize ikibazo. Perezida Suluhu yafashe iki cyemezo mu gihe isi ikomeje guhangana n'ibura ry'ibikomoka kuri peteroli ryatewe n'intambara ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatanyijemo na Israel. Iyi ntambara ya Iran yagabweho yatumye ifata icyemezo cyo gufunga inzira ya Hormuz inyuzwa 20% by'ibikomoka kuri peteroli bicuruzwa ku isi hose. Reka dukomeze ku nkuru ivuga ko Burusiya na Ukraine byaherekanyije imirambo mu ntambara ibihugu bimaze imyaka 4 bihanganyemo. Ukraine yahawe imirambo 1000 y'abasirikare bayo baguye mu Burusiya, mu gihe Burusiya bwakiriye imirambo 41 y'abasirikare bayo baguye mu rugamba. Igikorwa nk'iki cyaherukaga kuba muri Gashyantare 2026 cyagizwemo uruhare n'umuryango mpuzamahanga utabara imbabare, cyabaye muri Gashyantare mu gihe mu ntangiriro za Werurwe 2026 Burusiya na Ukraine
byacyuye imfungwa z'intambara 300. Imibare y'igisirikare cya Ukraine yagaragaje ko abasirikare barenga miliyoni b'Uburusiya bamaze kugwa mu ntambara bahanganyemo na Ukraine yatangiye muri Gashyantare 2022. Iyi raporo yashyizwe hanze kuri uyu wa 9 Mata 2026 ikaba inagaragaza ko Uburusiya bwatakaje ibifaru birenga 11,000, imodoka z'intambara zirenga 24,000, kajugujugu 350, drone zirenga 155, ubwato 33, imodoka za gisirikare n'izitwara amavuta 88,000, intwaro z'ubwirinzi bw'ikirere 390 na submarine ebyiri. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky aheruka kubwira France TV muri Gashyantare ko abasirikare ba Ukraine 5,500 ari bo bamaze kugwa muri iyi ntambara. Muri Mutarama 2026 imibare yakozwe na CICC yagaragaje ko Ukraine yagize inkomere hagati y'5,000 n'6,000 kuva muri Gashyantare 2022 ugera mu Kuboza 2025 hagati y'100 n'140 babarurwa nk'abaguye mu rugamba. Reka amakuru yacu twakomeze ku nkuru ivuga ko imibare y'igisirikare cya Ukraine yagaragaje ko abasirikare barenga miliyoni b'Uburusiya bamaze kugwa mu ntambara bahanganyemo na Ukraine yatangiye muri Gashyantare 2022. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky aheruka kubwira France TV muri Gashyantare ko abasirikare ba Ukraine 5,500 ari bo bamaze kugwa muri iyo ntambara. Muri Mata 2026 imibare yakozwe na CSIC yagaragaje ko Ukraine yagize inkomere hagati y'5,000 n'6,000 kuva muri Gashyantare 2022 kugera mu Kuboza 2025 hagati y'100 n'140 babarurwa nk'abaguye mu rugamba. Muri iyi ntambara kandi intambara yahindutse iy'imashini kurusha abantu. Kuva intambara ya Ukraine n'Uburusiya yatangira, abasirikare basanzwe ntabwo ari bari kurwana urugamba, ahubwo ikoreshwa ry'imashini riri hejuru cyane kurusha abantu. Izi drone zo ku butaka zishobora kugemurira abasirikare ibiribwa, intwaro n'imiti, zinafite ubushobozi bwo gutwara abakomeretse nk'imbangukiragutabara, aho zishobora gutwara abantu 3. Victory ufite ipeti rya Liyetona mu gisirikare cya Ukraine yavuze ko robo zigendera ku butaka zigize 90% mu ntwaro bafite. Ukraine ivuga ko kuva muri Mutarama imaze kugaba ibitero 7,000 ikoresheje imashini zigenda ku butaka. Oleskandri ushinzwe guha amasomo abasirikare mu ngabo za Ukraine avuga ko akazi kenshi kakorwaga n'abantu bugakorwa n'imashini. Uburusiya ntabwo bwatangije ikoreshwa ry'imashini muri iyi ntambara. Ni imashini igenda ku butaka ikoresheje amashanyarazi bakoze, ifite ubushobozi bwo kwikorera ibiro 250 by'ibiturika n'intwaro, ishobora gushyira abasirikare aho ari hose kuko zigenda ku butaka busanzwe no mu rubuga. Ku itariki ya 6 Mata 2026 Uburusiya bwerekanye drone zo ku butaka bise Banguruniki 82 n'intwaro ivuguruye yongeweho akaboko kayifasha kurasa ibisasu bigera ku birometero 4. Iyi kaba imashini nziza bakoresha ahasanzwe hashyirwa ubuzima bw'abasirikare mu kaga n'ahari indege z'umwanzi zibarasaho niyo bohereza. Amakuru yacu tweseze ku nkuru ivuga ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko ubwato n'indege za gisirikare bya Amerika bizaguma hafi ya Iran bitegereje kurasa igihe cyose Iran yakwanga burundu gusinya amasezerano y'amahoro. Kuva ibi yabitangaje ku itariki ya 8 Mata 2026 akoresheje urubuga rwa True Social, aho yavuze ko intwaro za Amerika zizaguma hafi ya Iran kugeza bageze ku masezerano y'agahenge. Ku itariki ya 23 2026 nibwo Trump yatangaje ko ahaye Iran iminsi 10 yo kuba yafunguye inzira ya Hormuz inyuzwa 20% by'ibikomoka kuri peteroli bijya hirya no hino ku isi. Ku itariki ya 5 Mata haburi iminsi 2 ngo iyo minsi irangire, yongeye kwibutsa Iran ko isigaranye amasaha 48 gusa cyangwa akayirimbura. Iyo minsi yaje kurangira ku itariki ya 7. Trump ategeka irimbuka rya Iran n'ubutegetsi bwayo bwose, ndetse akazarasa ku nganda zikomeye z'ingufu zo muri Iran. Cyakora habura amasaha make ngo ibi byari yavuze bigereho. Yatangaje ko yasubitse ku kurimbura Iran nyuma y'ibiganiro yagiranye n'umuyobozi wa Palestine wasabye ko habaho agahenge hagati ya Amerika na Iran, ahubwo hakagira ibiganiro. Ku rundi ruhande, Iran yatangaje ko izafunga inzira ya Hormuz burundu Amerika niramuka irashe ku nganda zitunganya ibikomoka kuri peteroli n'iz'amashanyarazi. Nshuti bakunzi ba ishyizeho TV, ntadusoreje amakuru twari twabateguriye. Mukomeze kugira umugoroba mwiza.